Opština Bogatić prvi put ove godine predstavila je svoje turističke potencijale na 34. sajmu turizma u Beogradu koji je trajao od 23. do 26. februara. Turistička organizacija opštine Bogatić je za prioritet u promociji za ovu kalendarsku godinu stavila i učešće na ovom sajmu. Napornim radom, ja se ponosim na turističku, došli smo i pojavili se ovde posle samo tih 8 meseci postojanja, da bi promovisali sve ono što mi Mačvani imamo, a delom smo i zaboravili. U prvi plan svakako stavljamo Hajdučke večeri, jer moramo po nečemu biti prepoznatljivi i ovo je izuzetno važna godina za sve nas, posebno za opštinu Bogatić. Kada se ulazi priča o turizmu, kada se priča o termalnoj rivijeri, kada će ona biti gotova u junu, kada Hajdučke večeri treba da dignemo sa nekog lokalnog, a digli smo, Mačvani smo ponovo vratili na neki širi regionalni, a možda delom i nacionalni nivo. Pored svih potencijala opštine, akcenat je stavljen na promociju Hajdučkih večeri koje su nekada bile, a sada se brzo moraju vratiti na nivo manifestacije od nacionalnog značaja. Samom promocijom Hajdučkih večeri, a i posebno štampanim materijalom, promovisani su i etnopark Sovljak, Hajdučka regata i ostala značajna mesta i manifestacije u opštini Bogatić. U promociju turističkih lokaliteta opštini Bogatić priključili su se i vlasnici etno kuće Mačvanska avlija i termalne rivijere. Najveće interesovanje posetilaca bilo je za etnopark Sovljak i manifestacije Hajdučko veče i Hajdučka regata. Ostvaren je i veliki broj kontakata i dogovorena saradnja sa brojnim turističkim organizacijama i turističkim agencijama, a posebno je značajna poseta gospođe Vilja Sijebe, člana Upravnog odbora Svetske turističke organizacije turističkih vodiča i gospodina Slobodana Mićića iz Kontiki Travela.